Twongeye gusuhuzaho kuri Cyamarika Africa TV, tubabwira yuko twongeye twagarutse. Uyu munsi rero dufite tekinike nyinshi zitandukanye tugiye kurebera hamwe. We nukura amaso yawe kuri Marika Africa TV, ukuri bakura ubumenyi bukomeye bushobora kuba bwakurinda mu buzima bwawe bwa buri munsi. Iyi bayita kibadashi. Tsuki oitsuki. Iyi ngiyi urimo kuyitera uri muri kibadashi, urimo gutera hano mu kameme cyangwa hano mu nda. Iyo uteye tsuki oitsuki, uba urimo gusubiza handi wavanye kugira ngo adversary wawe abyumve. Hamwe uratekereza ko nawe ashobora kuba yakwataka, nawe ushobora kwirwanaho, kuramo icyo aguteye. Okay? Ingumi uburyo uyiteramo ni tuno utu kentusi ubwo waba ureba imbere, ubwo waba ureba imbere kugira ngo utubone neza. Tugiye kudushinga hasi, utwona twashinze hasi tugomba kuzabiteresha ingumi. Uratubona? Sat! Yo! Go! Up! Sat! Hut! Go! Ngutu. Tekinike yacu ya mbere ahantu igiye guhera, tugiye gukora icyo bita fumikumi. Adversary hadui ari imbere yawe, araguteye, wowe uhita ufata ikiganza cye cyangwa ingumi ye, cyangwa ufashe ukuboko kwe. Simaze ko ufashe ukuboko kwe. Fumikumi niyo ugiye gukoresha. Uraza ukamanuka, ubikora wihuse. Ufashe ukuboko kwe, urazamutse, uragaruye. Ahantu ukubita ni hano, aha kumuca intege. Urimo uragenda, umwanzi arakwatatse, wigenderaga, ushaka kugira ngo umuce intege wigendere. Uramucunze, ufashe ukuboko kwe, ubaye nk'ushitura, urakuruye. Urakuruye. Urabyumva? Ufashe ukuboko kwe, urakuruye mu gihe kirimo kuza, ugahita ugarura. Ushobora kubitera ebyiri. Urabona? Fumikumi ugahita umutera na sokotogeri cyangwa yokogeri. Turagendana. Urakuruye. Moto urabona neza. Siri plus. Ikindi ari imbere yawe,
kumereye nabi. Urimo uramubwira ati ariko wanditse nk'igendera. Wanditse fata umutwe. Ha! Kubita aha. Fashe umutwe, urakuruye, urazamuye. Ha! 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 Ubu ni umutwe. Ha! 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 Urawutungura. Iyo uhuye n'umwanzi urimo kugenda, uratungura. Wikuraho. Ha! Ha! Wikuraho. Muzi tekinike tugiye gukoresha zo kwikuraho. Iri tekinike uramubona imbere yawe, kandi murakabona aka utu niko ufata mwijosi, mwijosi ukamuca intege aha, ukamuca intege, kubita wihuta ubangura. Ahangaha ukozemo hagira ikibazo ijosi, cyangwa urakabona kano aka harakwatatse, ugakubita ukagarura, ari imbere yawe mu ijosi. Kurimo urashaka gutuma wihuta mu mbaraga zawe. Mu ijosi. Akandi ushobora kubona ni benshi, ni babiri. Urabona uri bubigenze ute? Ushaka gutungurana. Umwe ari imbere yawe, undi ari inyuma yawe, cyangwa ari ku ruhande rwawe. Uburyo bwa mbere, urabona kano kantu aka agacu ugakubita ku mutonge w'izuru. Urabona ko ugakubise, cyangwa ugakubita uhita wataka na diverse yo ku ruhande. Iyo tugiye gukora ari imbere yawe, ya sokuto ari hano ku ruhande, vuba vuba udatinda, kandi uhita ureba undi imbere ko imbere wa stand by. Umugeri uba wamaze kumusunika, kandi ugomba kugira ubwoko butatu bw'imigeri. Aka ko hejuru ugakubita ahangaha mu ijosi, ka mbere mu ivi, ubwo ni ukuvunira mu ivi, ka kabiri mu nda, ka gatatu mu ijosi. Uyu hano rero yaho tumucirege tumusunike tumujyana kure, ko waduye ari imbere yacu. Wakene tugiye kubikora twihuta, twataka uw'imbere no ku ruhande. Uw'imbere tuba tumureba. Kandi ugomba guproteja imbavu, meze gutya nano hafite. Iyo ni indi tekinike. Iyindi ushobora kubona abaduhe ari imbere yawe, ushobora kwirwanaho. Urabona amakuraziyo, amanege aya ku bagabo, urayakacira gutya, urayakacira gutya, urayafasha. Urabona kano kuboko hano kuvuye,
kaza ukahita urafata ha ugakurura urafata ha urabona ari imbere yawe urafashe aho kuvuye hano shaka uburyo bwakorohera ushaka ufashe ugakurura ukuruye ha kavuna ha 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 umushoboye ugafata ugakurura ha ha wowe umushoboye n'indi tekinike yindi ushobora kuba yagufasha kugira ngo wivane aho ngaho. Tekinike yoroshye buri wese yakora mu gihe umuntu yamaze kugufata, nta bundi buryo kwinyeganyeza byayo. Izi mbavu murazibona hano n'urubavu rutereye ushyiramo kubitamo iyo wamaze gukoresha intoki zawe neza shyiramo kano bagufashe usa nk'ujyamo hasi gato ugakozamo cyangwa kubitamo ya ngumi arakurekura ahangaha humve hakore nawe wumve aho imbavu zitereye ahangaha niho ukubita undi akahita akurekura. Mwari kumwe na Marika Africa TV rero turabakunda cyane dusubire.